Ilayo me bona me to Sumsum Wiase. Asamoah Sumsum Wiase. Emu Yesumba Titu Anona Reka Tekekwe Akabeneza Sumsum Wiase. The lion Sobolo Emu Yeho Titu Anona Reka Na wampe Asamoah Gege Na die na beyo Good afternoon. Number 2 now here. Na me ado. Kwatumba o kakra. Me pachi, we dey mesra wa mini ni wo se. Betime yi akonya e wo inside wa ba betina. Chokas when you mumbai. Osro hini papa yada wase yi wa yaka mfusho dinko kwani nyam. Sawode wakoa abepi ahanum. Ade bia hinta biara papa Yesu danedi e wo Jesus name. Amen. Amen. Wadin kuni Imojano wadin kunim hey wadin kunim Imojano wadin kunim Imojano tiyahu yeah nana dum swaji enkwiradi wadin kunim wadin kunim Imojano wadin kunim ohini meni hunu Mr. Sobolo Kasawale Mr. Sobolo madam Mr. Insuate Mira ho Mama de kwanta meto sa anwom no wadi watamfo so nkonim ebi umu pe machime ade a wo be ka kire me nyina minim de akodada madam masom da yo unse emre bi wo ba me ho me ka kire wo se awurade nda niema bi emebɔ mpa ye mu se wutie ya se me ka se awurade nda niema bi edi ewo da Yesu mu kire wo enti the more na wo bɔ mpa ye na wo ba in Kristo no wo biebie niema bi su kire wo na so fumani unse wo ba dada me nka bibia nkire wo no enye sa na awurade oye ne nnwuma awurade emma niema empie wano at once sa because that time ugidie woyin a wo de beso asem na me ebe free me so aba no a meka no wonnya gidie ensom but empaibom na awurade dan na di efa daye mu a de meka bia no obeche panie madam I am so na say nye sami yes sam akukwa de wo na ho je me entina me kira wo say enye me na meji wo eye Kristo se wo so daye na se wo hu sofo bi wo daye mu a eye ogina ho manyame enye me ti nyame na eye nyame enna de me si ho beje wo na de mu na ye me na ni say mo me hu mo daye mu susu minji di say ebe yo mo a eye wo mo a me ka kira wo entina me kira wo say me bompa ye unsa wo firi wo kono me ba fia na dwomanda wo ho attack o mo de ba me so no enye hwe attack o mo de ba me so no enye awurade bambo a ene na basa tumi a eda me so a so for me hu me yire ni yes awurade edi niema bi a kire wo se hwe wo ye wo fidua wo tim hwe wo ye de wo ne da sore hwe wo ye de wo ne to nsa didie mami sa de wo ye nyankopon eyi a kire o kize nyowo a kama ye de enshira de me som wo nasie bi afa manyame
And that may say, yes, and Yanko Pomado much a dear cacro, dear mamma, Mr. To me, I am Masuya Kamikobona mania, and I'm a cast some of James and meant to on Arica. Better. Then I'm a coffee and suman cancer. It will name the Akosu. Definitely, the bossa. My mention will you name the Akosu. When him the Akosu be a. But sense say, Yanko Pon to me as was seen to me in Arano. Into my name to me and yet yours way. To a coffin down for the count. Into a coffin down for Naka who say, Omba Buano. Na omon san kan san say you know one more ewo awurade na asinti na awurade amabambo ne ebeto so that's enti kakra me so met kan kire we fiti na ekone say so awurade na wanya ne yie sum twetwe se wan so Kristo na wanya ne yie aka ihu say ahonhom no say awurade tu etutu efri honom a na sa wo de wo ho ekofode boni biem a ahonhom na ebesa ba wo so no ene edue times mpempem. Any so for mammy, men person come in cook, many baby and madam in coffee. Oh, Nabotre. Now, the woman want to say, Miss Diana, so make me more. Oh, money is sick. I don't know. Nay, I know was a wooden Uber to me every mere crime at your bet me redeem my drink. Sasso dear, no one in the dash room to me dinner. Now, Jim, a radin quan and him yet 3 more drink. And to make catch, I was saying to one on Araka. No show who you will feed you with him. Na me sa ka kire wo say wo modia ne free fie ho wo modia to na mo ne free fie ho ne pe ba bi ko bo ho adwa ne ma mpaibo ntimi hu my mpaibo ntimi hu say no nyankopon da nyema bi adi wo da ye su mu kire wo no ma woni nda ho sa aboa wo na aboa wo ye ni tefo se mo wa mo woni anda ho yie ne hwe wadua ne die mu yie ye benya wa ne frɛ aduane se wo se wo yire eka ho no misrawo na dua ne die hwe ho ye asade amedi mani anku ne nyoma ekoso abrabo mu metuma no nareka na me beye mpaibo sa enu ne be si omunyuma kwan fitna me fifie ho na ma mountains atwa mountains ma me ko bompa yegumawura de so etumi omuni me di asie no nyame tumi be crash wo mu nakopon so hira ana paibo no so awo bo no nki sure se wo honte empaibo akwankyere enim akomkyere enim no eni nyina so enti wo bo mpaye nyina na wo de wafu so yedan to ho bo mpaye ama awurade se won twetwa njew na meso no a awurade de wo aba bedua me nsem no o se meso no mehwa wo so yie enti meso me de mpaibo a esefata ebe tai wachi na tse wo firi bone ho mesraw ade ama mo anya wo eye bone enti twe ho firi nkeka wa bone ko ban ko me ho ano eno kura ye dwaman nye no ho dwaman awurade achi wade ye dwaman akwa ye wo no wo timi de me de akra ba ko no kura nsem bebre wo batanye sese me ka kire onye sese wo de ye nya ne sem pai na nko ye ntentem ba chokati wani Bacho na wo Bible asem na kwa mesacho da bi. Mesra to Bible. Mate. Bible ade a ebo nipa ho ban. Bible tumi wom. Wo hu se fie timishe enso Bible nko adamu a intimi nheda. Because nyankopon ni numa sem bia wo kan ye bia wo tworo konkon mu bia ye ne kore. Mate. Intima Bible emben wo da fatu utifi. Eno kura mporoba na wo te wo nchen no Bible ni nti no kura. Wo da ontimi men. Mate. Mate. Okay. Kati wani. Osuro hene papa Yesu yeda wase ahimo hene ye yiwa ye kamfu so de bokwa nyam yes atumna papa Yesu ye jai wako enu moja konkodi herore mo bambo ne wabasa tumi ento wako Jesus ma wo han no ento wako so yes ma mununku no ento wako so yes papa Yesu said nia David esre bambo empaibo efiri wo ewo Psalm 61 no herore me so se papa Yesu ma sa bambo na papa Yesu David esre ye ento wako so adumra anya kese ento wako aso yiri firi muso esai o hawni amane mu enchichire ni bia ne mponchire biara empam ne no me biara awrade papa Yesu yini tifiri ase ma bambo ene wobasa tumi ento ne so fidua watimu emonten so nipa bi obeje ne ho pa biara awrade to ne so re ewade ma mununku no wabofo na abre ne da nyina nanim ne nachi omombo ne ho ban ne dediam ne nsuo num ne defini ne fiba mu awrade dombo ano ne ka no ho ewo Yesu di mu amen baba chon wanje so amen dwe it's just the beginning la so so hu abia me so me jabe crash
Crush in the name of God. Me say ye honhom akode. Amen. What? Ye honhom akode nya honam akode. Ene ne nkoko honam. Dabi. Honam mu so wode ba wo so a emfi no wodi wakode ne de empaibo. Ma me da se. Ya kunu kusuo. Mate. Ye na me no. Nyamenya wo kese. Esa me da wasio. Ilayo me bona me to Sumsum Wiase. Adasa we Sumsum Wiase. Emu Yesu party to anona reka. Keke kwe akabeneza. Sumsum Wiase. Ilayo Sobolo. Emu Yesu party to anona reka. Na wampe Asamoah. Na die na bayi ha Wiase wote ho ato ano na reka na wanto ano na reka ubenya ahum bebre na ka ye ho ahia se wanto ano na reka dachi ubenya the lion aya ho pi na ka ye ho ahia se wo kasaka wabodo bisonani oda chibi osabeka choabodo bisonani oda chibi osabeka choabodo osonani oda chibi osabeka choabodo bisonani oda chibi osabeka. Pilato. Atadwe. Se wonnim no discuss to bo wemba bia mebo am wafa no. Maame wase de be mana maame. Maame we gina bia so peska am mani bibi ni di. Pilato. Oh, se won pa ho asema hwe na won first ka we yantum. Kakra na ye de koboro no de ba betum wa bodam no ba hwe nyanka. Waka asem. Wo no hwe nyanka. Because on pay ba kia me no bi kura me na nte kura nzi. Asia. Afra ko. Ye nya bi no mo why? Nya we. Yanko ni na me adwuma na me yo. Wuni nyame. Wo ye baifo. Wuni nyame. Ani mi nyame. Ewrade mfa bo ne ncha wuni ndia woka. Na je se maam no ye baifo. Onye. Mesese de anchaw. Se wuni no de wansi de wetun se kim. Wa beto samia. Yankwa. Ya baloku ni papa wo. Ya baloku ni. Towa bodo gusonani. Oda chibi osabeka. Hey, Facheros. Facheros. Oh, Soiba. Oh, Soiba. Hey. Look, oh, sweetness is no saying. Asamoah. We never see blue na. See blue. What's with the chill? Now go ahead. Me the name of every. Hey, sister, wait. When your mama pam dear, what ya dear say? Sana no engagement is in one of my pamatari. What you mean I said engagement no? Oh, me. Okay, na seconds na coffee. And you my year, Juma. Ja. The kind say me so na me cost rock check here na me hu am see. Na wife me. Wo sho. Ono ko piempo. Na so kwade na ka on dey say be kwade na ka. Mate na me duru fie. Sa. Ai. Now I work here sho. Mayo ho nam so dey be ase ya. Facha tafui. Eh, 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 Masa, money sorry ade. Achama say dey here to yanjo. Eh, facha tafui. Eh, facha tafui. Eh, facha tafui. Eh, facha tafui. Atita. Mo wi amon koi. Mo wi amon koi. Ana na mumu ade sa. Ana wonu mo. Ha? Ana mumu ni pasa. Me no be mama atwe na ho respect. Me no be mama atwe de enya macha macha ketwa kra. Atiefo. Me ye bunu commentator kese pa. Na mo hwe macha ya be kosi ya. Enya macha kete kra. Ode mo hwade. Oba na ogina ho no. Enche. Bibi besi. Oba na ogina ho no. Mo hwade. Ai!
Go never. Go never. Faja de davoi. Hey, 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 faja de davoi. Elanga. Sobolo. Ai. Wo ye penny fache for ba. Fache bla. Eh, ti so me ti wa ka so penny tu che tu ya sha de time. Wasa ka wonu tu me. Ah, wo ru de time. Ana wo nim nya sasa. Wada ma yeden. O mo ru fache de time so. Fache de tafo na ma. Ah, ebi me plan am ni di nkomo na boys nkomo ni bebe o mu fa o mu nim na mo ye fache de tafo. Fache wo de ah, e mo yo. Afuna ye mu nya. Hwe no to. Atankwa na gu. Wo nim nya sa wo. Wo nim nya sa. Na mo sun kurasefo. Kurasefo. Mo wana tasem. Amamida baba ya we fatayo munni mo simu na tata ofuni no senete ta wa badama na afri say suso wa hu ba pasi uto boye say wa tata wo boso on boda ni faja de davoi faja de davoi faja de davoi faja de davoi elanda da abua tolwa abuate mo se ani munni ana tata achimi fuasefo wo so na ntini wonni me won na so wonni nya won wo kwade wo mo po wo wo tina we me hu no say entasie bi ma me wo meti me atam second say ma to watchne wo mo po enya no kre wan ka sa wo be abi nye de me be abi ade o be abi nye de wo no men ka wo kan nipa ho abuo mo bua kurasefo eno na ewe dia won mo mienu nyina both of them mo fa mo jimi fra ko am kwan na ye kwa di achi wa dwen nya adwuma na papa no o sene na odi na ju na me wa go school no achi Sobolo na kwa me no dey ni minim ko Sobolo me no dey minim dey fire ani no wati mi sa na kwa wala wo ye ani fata no ni mu no okuru ni no hey kabida wa kukuru suo bai putanta apoto na ku bai what why dey cancel flow na me na kwa what why dey asa me ko mba bi na so ko ba wo be kwa na nko fi me ko kwai me ko to de ba kwa ka me so wa boda mo se de o wona na nam so so fom se obi a bibia frato o ye be fo dabio na ne kunu pa ni join sa rase boss bla bla oyena no na tu yira pa odi se munu chiro se pa be ma pasi wonti menya rete ye ma to won sai men to menza nya de ana wo no want to won sai david kura ni wanti ma nya ne hwe wa kiri o se tena ase na wa tena ase na na abetimi nya ye bibi ba de metima kan se mo hwe mu wi ewiase ne na hokwa esunsun wiase emu yehu ede wada na evangelist ye ne die yesu tie usuro bibi wo hye wo bi o kana se odi na tamu nimu me na minim di ntia me man kasa di obo me bo ni bi odi ma tamu di ni bi ewiase obi di watamu wani ni bi odi watentalo ho mi se mo woni na ho a mo ya fa cha titanfo e asam bi o ka nice girl say nye sunsun wiase a aka sa nice girl say bibi se beto no ko enwa ba auto boy wani mfefefe for free commentary na mu commentary ma esum na mo fa cha titanfo bodwuma be na mo ye oye onum sa masa sani o manje ya no kasa won hwem hu ye o boy ya chawo sa ya se na hokwa woni mafutu acha man tu hu fo wai na wono yira ataba woni mafutu atu hu fo mama wa bodam papa mama jewe so mo kwa wonyina menjina wo me kwan mama mafa Kristo wa wa bodam kada sei kada be dai kola wuti no wo yira kura ataba wanti man wo Yesu a ani o manyina sesa ene ka kire Yesu so anse san yira adwene na de o yira de o ye no nye wo minia wo ye kwanu mi na be ye ne ko pe bi ntwa ja ye de na se hwemna se apata sene de anu adene